abakwatwa babiri batahirire cyara ca Nyakamere cyo kugita amagombora ga Chezinge Kanayisoke hamwe na Kamuroza district ya Kagadi. Gogo no muceri akatema ekazi kwinganina izahinjiro muceri norebe bicyore nyuma nanundi je akateme bicyori yayongera yo kuri yifo mbwenu baba bantu abitwakwata bitwahire warning nyinji munonga baro kiri kutanduka kwinga hantu aha bakanga kuturikiza. Those who have had us talking now on this on abakatora TV kiro kya hati bakoma ngwali mukisalala mukivalo mukagadi ye akiruge mutaka mwikilo tutaka mukoso umukono gwekyo hati ncho kurebera kutwija tukashanga babiyonjire gumiza mukukozesa twabakwata twaza kubatwara polisi twabigurira humushango bazo mukoti koti niyo irayikore ebikwiyongeraho. Barnabas Harerimana umwaha bakwatwa kandi umutura wa Cyakabadima nagira ngo akaba naronda itaka ryo kuhingamo kandi ngo abire naza kuhinga mu season emwe yonka kandi yashabo kusasurwa. Tubagambira ngo ngurwe mu cyaro nabwo cyaje ngo nayikanze kuhinga mu cyaro nize kuhinga mu cyaro nze kuhinga mu cyeri kare kwanye nakantokara ukomere batabwembera kukunda kubaho nagomba reka nkoreki ninge abandi bahingireho dekanyigeho niko funere nanyenge ndabeho ogwa birahingire ekazi nazo mucere ebihimba hamwe n'ebindi bihingwa guhinye munamanya nge pragari kugamba ngo tuyemo ebiremo turugemo nicyo nakusoye kiganyiro bansasire kwagurugiye mutinogarukamo akwati nyine kindaramanya tikiro abantu abalo mu bisaru abalo mu wetland bayiraba hamukali umurani muhuro muranga gunu murugeyo hali mukabayeni mukolera niho mukolere bayitu mu wetland murugeyo kitarikyo omukono gw'amani guliyo ni gwije. Abakwasurwe bakumirwa hambuga nkuru za polisi ya Kagadi ubwo kucondoza kugumiza mugendo misho nabwanyuma batwarwa mu kotu kujunanwa itekero kwata kurinde byo bahangwa nereherezo bushoboroza bebemeza ba district okore bikwekweto okurinda hamwe no kugaruza hebyo bahangwa. Gasha kwa Thomas tumwebaze.